Saudara Presiden Prabowo membuka kemungkinan menjalin hubungan diplomatik dengan Israel jika negara itu mengakui kemerdekaan Palestina. Hal ini disampaikan Presiden saat pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka Rabu kemarin. Dalam pernyataan bersama usai pertemuan bilateral, Prabowo menyinggung kesamaan Indonesia dan Prancis yang mendorong kemerdekaan Palestina lewat solusi dua negara. Di sisi lain, Prabowo bilang kedaulatan Israel sebagai negara perlu diakui. Ia menambahkan jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina, maka Indonesia membuka ruang menjalin hubungan diplomatik. שהדיון הזה יתקיים ללא הפרעות. אני יודע שהימים טעונים, הימים קשים, זהו היום ה-600 ש-58 מאחיותינו ואחינו חטופים, אבל אנחנו נקיים את הדיון הזה. Two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami juga menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut. Di Gaza, Palestina diambang kelaparan. Ratusan warga Palestina berjalan hingga 10 km di tengah terik matahari ke pusat distribusi bantuan di Rafah. Namun, tak sedikit dari mereka, saudara, yang harus pulang tanpa hasil. Warga Gaza berharap bantuan bisa didistribusikan ke tempat tinggal mereka.